Kodwa abuya seyigada ngamadoda. Wathi siyayibona igama. Wathi ndiyayibona. Ndiyayibona. Wathi bamthuduza. Wathi bamsusa bamthulele. Wathi Kanana wayayibona waqhubeka ephusha esiya phambili ingathi umfazi ezozala ngoba kaloku xa ulunywa athi ogqirha sukhala kakhulu qhubeka usiya nje phambili uphusha ngoba kaloku avele uma uphushile iba khona into ezakwenzeka uthi xa ugqiba ubeleka ubaba usela lakho uncumile kodwa ubusezinhlungwini nawe ngizokuxelela lenhlungu kuyo izodlula uzolapha usana lwakho uzolibamba usana lakho ufuna ukuxelela bashasha bahleka bashasha bahleka bashasha bahleka bashasha bahleka namhlanje it's your miracle day it's your miracle moment namhlanje kudingeka umuntu azowuhlabelela sendiyibona izandla zethu sicela utata uBishop anyukeze